Takže čo sa deje, vítam vás u další nový reakce a v této reakce se podíváme na 5 strašidelných videí, které tě vystraší víc než zmeškaný hovor od mamky. Takže jdeme rovnou na to a v závorce jsou paranormální jevy, takže jdeme rovnou na to. Ahojte dámy A dejte like a odber. Ani dnes sa opäť pozrieme na niekoľko strašidelných videí, ktoré sa mi podarilo vyhľadať. Pod videom nájdete odkaz na môj Instagram, na ktorom ma môžete sledovať a pozrieť si moje nové fotografie. Poďme na to. Ok, jdeme na to. Takže první je na konci chodby. OK, jsem zvědavej. Užívateľka Bell žije v budove, ktorá bola kedysi hotelom, no dnes slúži ako bytový komplex. Tak jenom teďka, když vidím tu chodbu, tak jako vypadá hodně creepy. Napadlo jej, že by bolo zaujímavé sa poprechádzať starými chodbami a zistiť, či sa tam nevyskytujú nejakí duchovia. Počas nahrávania videa má zapnutý známy filter Reality Jenom ty vypadáš strašidelně, kámo, jako... Ripple, ktorému mnohí veria, že dokáže zaznamenať duše nebohých ľudí. Najprv sa nič neobvykle nedeje, no keď vstúpi na chodbu o poschodie nižšie, na jej konci sa objaví niečo, čo ju skutočne vystraší. Hey guys, so I practice Wicca. Jako jsem vystrašený i z ní, ale to je jedno. I live in an old hotel, so I thought it would be fun to walk the halls and the tunnels underneath the hotel and see if there's any ghosts. So this is my hallway. Jo, kámo, ta chodba, to je fakt jako... Surprisingly not much going on for how spooky Říkej mi, že bude něco zadní, ne old ještě. my building is. Ne, kámo, to si děláš srandu. Co to bylo? Lidi, to si, hej, tak tohle to není možný, viděli jste to? Ne. And old my building is. Co to je? Hej, přijeme, já bych tohle viděl, tak bych takovou zpátečku nahodil normálně, že ty vole. Co to je tohleto? Jako zase, může to být fake, takže ale uvidíme, co na tomu pak skelet řekne. Ale počkej, kdyby uviděla tu postavu tady to, tak by utíkala a ona jde ještě k tomu a směje se tomu. Hej, ne, to nemůže být reálný. Protože já kdybych tohle viděl, bych utíkal. Oh my god. What? A ona tam ještě jde. Jej reakcia bola veľmi úprimná a nech už to bol ktokoľvek, značne ju to vyľakalo. Podľa toho, čo môžeme vidieť, to vyzerá ako tienistá postava s výškou aspoň 2 metre. Samozrejme, nie je vylúčené, že ide o obyčajného človeka, no prekvapuje ma, že ani po priblížení nie je možné vidieť žiadne detaily Prostě celý v černém, no. tejto postavy. A čo si myslíte vy? Já nevím, jako... Může být fake real, já nevím. Co se o tom má myslet, no. Jdeme na další. Rando... No tak to číst nebudu, já to ani nepřečtu. Rando County Katla, no, nevím. O randonotike som už v mojich videách hovoril, no viacerí ste písali, že by ste chceli o nej viac. Ak neviete, No ale mě zajímá, co je ta Rando County, no nevím, co to je. v krátkosti ide o aplikáciu, ktorá vám vygeneruje náhodné súradnice vo vašej blízkosti a na týchto miestach môžete objaviť to, po čom túžite. Jo, Od krásnych aha, vecí jo, tady ty aplikace znám, no, ale nikdy jsem to teda do mobilu nestáhl. a zážitkov až po hrôzostrašné nálezy. Užívateľ Madhall 36 si ju chcel taktiež vyskúšať a jeho cieľom bolo nájsť niečo strašidelné. A čuduj sa svete, aj sa mu to podarí. Samozřejmě, že musí být v lese, že jo. A zase jede sám, no. Jako tak... Jde tam za dne, to je v pohodě. So I saw this thing that a lot of people were doing on TikTok called randonauting. It's an app that you download and it gives you a completely random location close to you that you go to, and apparently it's supposed to be a glitch in the simulation or something like that. I don't really know if I believe it or not, so Díra v simulaci? I downloaded the app and I thought I'd try it out for myself. It gave me a spot in the middle of the woods that's kind of close to my house, but it looks like it's along ATV trails, so we're on the ATV and let's go see where it takes us. Alright, so we're at the location and this is weird. There's a car just No, tak jako tohleto... Nevím. chilling in the woods. How did they even get in here though? Like there's trees everywhere. There's no way a car could get in here. This car looks super old. Co to je? Jako... No. What was that?
No, tak ty vole, tak tohleto, lidi. Help, no ty. Matt Tak od té doby bych se na to místo už nikdy nevracel. A ne sám. nájde opustené auto v strede lesa, no ešte podivnejší moment nastane, keď z diaľky začuje dievčenský hlas prosiaci o No. pomoc. Vystrašený Matt z miesta rýchlo odchádza preč, no po veľkom úspechu jeho videa sa tam opäť vracia, aby zistil viac. Alright, guys. Zase, ne, já tady tu logiku, jejich nechápu, oni tam něco uslyšej a ještě tam jde sám, ale v noci, ale sám, bez ničeho. Ty 'Cause I came vole, back to the location that ty jsi chytrej. I heard that voice when I was rando nodding. See, there's a car there. Is anybody there? Ještě se ptej. It's not. Right, I don't know if this means anything, but there's a shirt here, a water bottle. There's water in the bottle. There's like children's toys, like all Tak kdybych tohleto viděl, tak bych hodně rychle utíkal, ale hodně rychle. broken. Like, all right, that's creepy. No, tak This is the middle of the woods. There should be nothing here. I'm so confused. Right, other than the shirt and like the toys and stuff. jako dobrý, on kdyby tam šel ve dne, ale on tam nebyl v noci, no, kde ví, že tam něco bylo, tak v noci to bude jako aspoň 100krát horší, nebo jako There's nothing else here. I walked like all around zajímavý tam bude. the car, but I don't see anything else. That's all that's here. Is there anybody here? Tak jako to, no, Yes, I think I just heard something. I'm starting to get creeped out here. It's getting dark out, so yeah, I'm not coming back začíná se stmívat, jako já si myslím, že už je úplně nocná. here anymore. To som sa neměl vracať vôbec. To je veta, ktorú tentokrát počuje. I v tomto prípade jeho odhodlanie prestáva fungovať a miesto vygenerované aplikáciou unáhlene opúšťa. Yes, I think I just heard something. Tyler Zack má o niečo inú skúsenosť. OK. Keď sa ho randonotika opýtala, čo by si prial objaviť, pomyslel na niečo zlovesné. Keď aj s partiou dorazili na určené miesto, toto na nich čakalo. To je typický feťák, nebo jako já nevím, co to je. Nějaká důchodkyně, nebo nevím. Jako já nevím, mně to přijde jako člověk, který je trošku na fetu, nebo já nevím. Jo, přijde mi to tak. Tak jako má to divný pohyby, tak jako může to být cokoliv, víte co, tak já nevím. Ale jako strašidelný to je, no. Zúrivo vyzerajúca žena, na ktorú narazili, akoby celý čas čakala, kedy sa Tyler konečne ukáže. Neviem, ako presne túto ženu To nemá oči? charakterizovať, no podľa jej čiernych hlbokých očí a diabolského pohľadu ju asi mierumilovne označovať nebudeme. Já nevím. Sekuriťák na Cintorína. Pred nejakým časom rozprúdil vody internetu istý sekuriťák, ktorý mával nočné šichty na cintoríne v meste Savannah v štáte Georgia. Jeho originálne videá už nie je možné dohľadať, keďže ako sa mi podarilo zistiť, Hezkou čepici má. jeho ex mu ukradla mobil a všetko z neho vymazala. Našťastie sa ich niekomu podarilo reposnúť a tak sa na niektoré spoločne pozrieme. V jednu noc počuje búchanie na dvere a preto sa vyberá situáciu skontrolovať. So, I'm actually hearing something banging on the door. I'm hoping I'm gonna catch this son of a bitch. Ty vole. Co tam něco stalo? Viděli jste to taky? Bear with me, guys. Okay, I'm back. Door was open again. Hello, security. Okay. I don't know how the hell they keep opening these. Hello. Co to je, kámo? Yeah. Hey, you need to Jo, kámo, tak co to je? playing anymore.
Počkej, co se on šel semka, že slyšel nějaký klepání na dveře, semka, jo? Jak když, sorry, je tady nějaký rozhlas, jo, what the fuck? Znie to, ako by nejaké dieťa pobehovalo pomedzi hrobkami a prosilo o pomoc. Jo, počkej, on je na hřbitově, nebo kde? Ale on jak tam šel, tak taky jste viděli někdy, že by tam prostě někdo byl, tam by stál? Tak nikoho priamo nevidí, no vôbec Jak tam šel, tady do toho hřbitova, nebo co to je? Tak tam někdo u něj stál u té budovy, tak uvidíme, jestli nám k tomu něco řekne, nebo jestli z toho všiml. si nevšimol, že na začiatku jeho kamera zachytáva postavu dieťaťa, ktoré nehybne stojí na pravej No, že strane. jo, já si taky toho všiml. Ale já nechápu, jak si tohle všimnout nemohl, když to přímo vedle něho. Krátko na to uverejnil No. ďalšie video, ktoré je ešte viac strašidelné. Alright, guys. There was somebody standing in the corner. I just Cože? saw that when my video uploaded, and what Někdo stojí u rohu. the lights are flickering on and off. Co to Hang on je? a second, guys. So, don't know what the hell is going on here, but I'm about to check this out. Okay, guys. Že tady někdo stojí Really u not rohu, sure what's nebo? going on here. Nope. Yeah, I'm fucking done. Co this is to? some spooky shit going on here. Nope. This is why Co to my bylo? security officer fucking quit. Just so y'all can be witness here, I'm checking all this. I'm getting the hell out of here. This is my day off. Naštvaný výkrik ho i hneď presvedčil, aby miesto opustil, no keďže je to jeho práca, No. musel sa tam aj tak vrátiť. O niekoľko dní natočil toto. So I'm back at the cemetery doing my patrols. I have not seen. I saw two people walking around here, Viděl 2 lidi. but I told them after 9 o'clock they needed to get out of here. Jeho baterka pristáva na postave A jo, kamo. dieťaťa, no opäť si nikoho nevšíma. Ale proč je také u rohu? Proč je také u rohu? So what is going on, you guys? There is a red truck out here, and the chapel lights just came on. Tam je znova, jo. Hello? Tam furt něco Hey, mluví. look, if you're just out here f***ing with me, you're fixing to end up in jail. You understand? So where are you? Nope, I'm getting the Kam, tak tohle, no, tak tohle by se mi tam dělo. Tak říkám, už bych se do té práce asi nikdy nevrátil. done with this shit, man. Nope, 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 nope. Hell to the no, 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 no. Somebody's out here f***ing with me, or this is some scary f***ing shit. No a nebo si někdo z něho robí srandu. in this garbage no more. V tomto klipe môžeme počuť dieťa, ako hovorí, kamera tu nie je povolená. Hello? Neslyšel jsem to Následne jako, že? počujeme, ako si dieťa pospevuje, čo opäť sekuriťáka donúti urýchlene odísť. Ale kde to je, že jo? Nope, I'm getting the f*** out of here. I'm done with this shit, man. Čo si o týchto videách teda myslíte vy? Ja Robí si neviem. z neho nejaké decká iba obyčajnú srandu, alebo ide o niečo paranormálne? Tajomná ruka. Takže tajemná ruka. Na Twitteri sa objavilo zaujímavé video z Malajzie, na ktorom je zdemolované auto vyťahované z priekopy. Vo vnútri sa nemal nikto nachádzať, no zamerajte pozornosť na zadné A okno, v tom autě bude ruka, ne? v ktorom sa na krátky okamih objaví niečo poriadne creepy. Oni to jako vytahujou? Jo. Ale zase to video má kvalitu, jako kdyby to ty lidi točili na Noky. Zadní sedačka. Tady to myslej?
Jo, tamto. To je nějaká ruka, no. Jako viděl jsem to, no. Takže tady to byla... jo. A co schodila? Ani autor videa nedokáže povedať, čo to má byť, no z prvého pohľadu to vyzerá ako bledá ruka, ktorá čosi z auta vyhadzuje a následne sa stratí vo vnútri vozidla. A čo na tomto videu vidíte vy? Jako něco, jako ruku jenom, že tam něco schodila, nebo já nevím, jako... Siri, are you okay? Siri je virtuálna asistentka, ktorá je súčasťou operačného systému OK, iOS. to ví každý, no. Funguje naozaj dobre a môže byť veľmi užitočná, no existujú zaznamenané prípady, kedy reagovala ozaj nečakane. Napríklad táto Jakože mám iPhone a nechce, aby se mi ze Siri něco stalo, jo? užívateľka pridala na svoj profil video, v ktorom píše, že keď sa jej sestra chcela Siri niečo opýtať, odpovedala Nechce, aby se s mojí Siri něco stalo. tak, že ostala v poriadnom šoku. A popravde, vôbec sa jej nečudujem. Which I hope it happens again. Shh. Hey Siri, what is plasma in blood? According to Wikipedia.org, blood plasma Co to je? is the liquid component of whole blood and makes up approximately 55% the total blood volume. Kámo, tak co to je tohleto? No, jakože... je to divný, no, Siri. Dnes nedokážem vysvetliť, prečo Siri takto reagovala, no znie to teda skutočne hrozivo. Ale tak víte co, třeba to mohlo být rozbitá iPhone, kdo ví, rozbitá Siri, že... Vaše názory mi napíšte... Může to být rozbitá Siri, víte co, takže... Tohle to bylo konec reakce, teda od Skeleta, takže tohle bylo všechno a dejte like a zvončkem, no a zatím čus.